اف خوله لسر چوانی آواکرنا آشتیه دناوا جواکی دا لورا بجدارین اوه چالاکی گشت که چوجنین دورا شنگالینه برکو دم ودگرن سر مالین خواه بکارن آشتیه آواکن دناوا جواکی دا هر واسا هنک بجدارین اوه خوله او کچن اوینج دست داعش قرطال بوین ایمان عبدالله عباس تمنوی 15 سالن لدست پیکا هاتنا داعش بو سر شنگاله او مالباتا وی بالچک دارین داعش و هات بونه گرتن بو ماوی چند مهان وسا بو دنگ امریکا دیارتیتن کو دم او ود گریت شنگاله ده ناما آشتی گهینت همی کچن ازدیان راستم فرمان سری مهاد نگرتن و مهادنا همو يخسيبون بس هر زلام لازم حياتها مستمرة لازم ازلام سر خوابي ويجني قالك تعبدي يلجيدا ما يزلامي ويشوي بجوكي ويشوي أبوي مدفي أسهاري كاريا وي بكم ديسارا بسرخوا دست بحياتها كنو بكا ودست باشتي بكا مثلا أمجنا إزدي همو قادل من المكري هر أمتل بقى أشتي تكد يعني هر من مستمر سر أشتي وسر بيك فاجياني وسر فان همو تشتا مثلا أفتشتي كلبان مديز بقين مجنا إزدي وديسارا بسرخوا ریوبرا اوی پروژه یا گشبین دم اف کچن بجدار بوین ده اوی خولدا ده باندورا خواه لسر جواکی کن دم ودگرنه دورا شنگاله اف مشروعي ما بو 25 كشكت ازديش ناحية سنونينا هندك شوان كتشكا ناجياتن رغم تعرضي وان وعن في وتشتديتني بشابت خو هرد هوسا طلبت كان اباكرنا اشتي وتخواسن اش حمو كسي رابط اباكرنا اشتي بوغندي توان بشتي او الزبرنا دبلت خو هجی گوتن اکو اف پروژه پیک هاتیه جه 6 چالاکین جدا جدا هر چالاکی یک 3 روزان بخوت گریتن دا کو خولن آواکرنا آشتی دناوا جواکی دا به کچن دورا شنگال بهت پیشکش کرن کاو عمر دنگ امریکا کمپا شاریا